mugoyone mwivo nimwena twine kawathi mugoyone musilale lale lale mugoyone musilale bado mapambano bado mapambano. Sawa we anuma mugoyone inyu numwenda teke nilo emwezi mumuyumba museo emwezi mumuyumba mundume kamwana kati kabiki nikajiro kwatangwa ni mundu uzi mundume muyekie neza yone mukulia mwazuba muyumbe akaimbuke akaete milo tena kimilo naetie kwa mukunangima moko nilo kwa une mukulia muinyuba kimilo ya katatu bewo. Sasa mimi nawauliza watu wa Mkuyuni museme hivi Ghasia the future mukazia izia the future unaona Sifuna na Babu si hapa ndio future majenzi mko wapi mune waone na jinsi majenzi mnataka kuwa kwa serikali na sasa serikali ndio iko hapa basi cha mwiso anoma Mkuyuni asia ni muona ikoga batu kwa tanete inyumu mawaipa kana imudauka inyumu kanenge kalonzo kibila mwiga munenga wanenega waipa basi Bwana Sifuna na Bwana Babu na kuhakikishia ukikuwa gavana wa Nairobi na huyu mwingine akikuwa president tutakuwa na nyinyi naenda ndo baba uyunga manesa au ni maseo